bayirasa bayirashize ko bayitwitse barayitwika n'abasirikare batatu bari bayiriho urumva n'imbunda bari bafashe bayishyira mu modoka noneho bayigenga mu rugozi bayitwitse neza ku buryo bukomeye. Hari abana bajya bambwira ngo bacurungo ngwinjamani nibo bari kwirwa bari kujya batanga amakuru donc bari ntago bari guhunga ahubwo bari kuzajya batanga amakuru muri FARDC yuko M23 iri kwitwara nahiri n'iki byose makorodena bakayatanga cyo fose ba makasike bari gukora mu masaha y'ijoro bo ni prime niyo ngabo w'u Burundi nawe yatangiye gutabaza rero wari no gutabaza arifite amarira arenza yabakanye Evariste Ndayishimiye ngo kuva mu Burundi kugira ngo agere mu Burundi yanze kukurira indege. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produit z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produit zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stock, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti bayamaze kubageraho. Bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Claver. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents, hakurya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imitsi ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 kazi muri Prime Health Infinity. Yes, turashari rero hano n'ubundi nk'ibisanzwe muri Kamanyora aho dukomeje gukurikirana n'ubundi iyi mirwano ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Iki gitondo rero tubazane amakuru adasanzwe nubwo n'ubundi tuyakoze imirwano imeze nabi, urusaku rw'amasasu ayimbunda ndetse n'imbunda nini ari guca ibintu cyangwa se ari kuvuza ubuhuha gusa, ariko hari ikidasanzwe cyane gikozwe mu masaha y'ijoro. Gusa badukurikira ku mirongo yacu ya X cyangwa se urubuga rwahoze ari Twitter, ngira ngo mwese mwabonye ko naraye rwose mbabwiye uko situation yari imeze kuva ku isaha y'isambiri kugeza ku isaha y'isa 5 ziri gushira saa 6. Abasore b'intare za Sarambwe hari operation idasanzwe bakoze, iyi tugiye kugenda tuyibavira imuzini muzingo, ariko ku rundi ruhande tuze kubabwira mu by'ukuri uko imirwano imeze ndetse naho igeze. Ndabizi ko abantu benshi bari kuza bababwira ngo bari kurasa, ariko ntiho babwire uko mu by'ukuri bimeze cyangwa se aho impande zombi zigezanyije. Ubu tuvugana rero yaba imisozi ikikije mu by'ukuri Ruvunge yamaze kuba ikabwa n'intare za Sarambwe, ndetse mu kanya gato cyane amakuru mfite nuko centre nayo intare za Sarambwe zigiye kuba ziyinjiramo. Urasabwa ikirero sasa, nta kindi ni ibintu byoroshye byonyine no kubana natwe tukamanukana kuva mu by'ukuri muri aya masaha kugeza mu masaha y'umugoroba intwaro cyangwa se abarwanyi bafunze sefu. Prime niyo ngabo yasohoye itangazo rikomeye cyane. Iri tangazo tugiye kurigarukaho, ni itangazo asano yamaze kugenda rwose nawe aba cyangwa se asimbura Barawurensi Kanyuka nyuma yuko M23 itangiye kubasubizanya umujinya ukomeye cyane. Iri tangazo tugiye kurigarukaho, ese M23 bo bararivuga hiki nginuma y'u Burundi yabwiye iya RDC ngo huguha. Mu by'ukuri nicyo kintu kiri kuba. Turaje tubigaruke uwitwa Evariste Ndayishimiye, turaje tumugarukaho yatinye kugaruka hano mu Bujumbura. Mu by'ukuri ibintu byakomeye, ibintu byakomeye ni byinshi tugiye kubageza muri iki gitondo, ariko turacyari hano za Kamanyora aho imirwano ngira ngo abenshi murimo kumva ni bombe cyangwa se n'amasasu, kuko turi gukora n'ubundi mu by'ukuri amakompara ari amakompara. Reka manze mu by'ukuri Vincent nawe muhe umwanya abanze abasuhuze
hanyuma ubundi twinjirane muri iyi miripoko yo muri minota. Vincent umeze ute ko mbona utagiye ameze neza fighter nubwo amabomba ameze nabi amabomba ko mbona utagiye gushikagurika ndashikagurika kutangiye kare nkabona urimo urahagarara nk'umuntu ufite ikintu mu mugongo utamanuka ariko iriya ni imyitozo ya gisirikare ya gisivili. Oya nuvuga ngo ibi bintu tubimazemo igihe my friend, ibintu tubimazemo igihe n'abayibonye ko tuzi kwirinda ugakwepa ariko amabomba ameze nabi amasasu ameze nabi. Ubundi operasiyo irakomeje ibice bya Gatogota amaoperasiyo yo kugenda bari mu wazarendo wihishe hirya no hino irakomeje ibice n'ibindi ni ahantu henshi ku buryo butandukanye fighter nk'uko wabivuze. Evariste Ndayishimiye agira ubwoba ati ndava Washington turasebye. Gisekedi yerekana igitabo yerekana umukara kubera ubutamenya n'ubwoba yicaye iruhande rwa mugenzi we w'u Rwanda ati ndarambura ne arahuzagurika. Gisekedi agera ikishasa yaguruka yakirwa nk'umwami nyuma yo kunanirwa kurambura igitabo amaze gusinyamo amasezerano. Evariste Ndayishimiye atinya kuva i Washington agaruka i Bujumbura anyura ku kibuga cy'indege ati intare za Sarambwe zamaze kugera muri systeme za Ndipura atega benzi ava Tanzania agaruka i Bujumbura. Wakomeza n'ibindi amaoperasiyo atandukanye yose turayagarukamo. Hanyuma ndagira ngo Vise duhere muri operation yakozwe kuva ku isaha 2 z'umugoroba. Operation yashizwe akadomo ku isaha 5 z'ijoro n'ubundi ubujya guca ibintu biri kiriya n'ubundi hano muri bice bya za Ruvunge. Nukuvuga ngo Vise uyu mutwe M23 ba makaske umutwe udasanzwe nimvuga umutwe n'ubundi wose ni umutwe udasanzwe ahubwo harimo iyitwa makaske harimo umutwe wihariye ushinzwe ama operation kuri tere yitwa makaske harya badukurikira babwiye yuko intare za Sarambwe hano hari forces za zimwe za harya bayita ngo ni brigade hariho brigade kuriya ya Makenga ariko nani yabivuze nani yavuze ngo je suis akamanyura wiringoma Josuya Kamanyuru bari gukomanda urugamba rwo kurukomandinga bahari Ngoma arahari Makenga Ngomo arayifite arimo arakontorora ibice byose M23 irimo arimo arabikontorora ari muri Kamanyuru. Ibice byose uru rugamba ro Vincent wenda kugira ngo twinjiremo neza nuko uru rugamba n'urugamba bitewe nuko ari muri Plaine de Ruzizi cyangwa se mu kibaya. Muri iki kibaya biragoye kugira ngo M23 mu byukuri hari ahantu hano harambuye tamborari ibe yarwana mu byukuri irwane hano hasi mu kibaya mu byukuri itarabundi nabavuze ko ari kugenda mu byukuri barwana bagenda basa n'abadeboruda bazenguruka bajya muri iyi misozi ya za Rubarika iyo ngyo za buno homenye yuko hano buriya muri kano gace ka Ruvunge ngo bamaze kugira musozi bita ngo ni mu mabere y'inkumi hano mabere y'inkumi se ko narinzi ko hano nahanga hari musozi yitwa mabere y'inkumi hano zara mabere y'inkumi bageze muri misozi ya mu mabere y'inkumi ubwo abazi neza Gatogota mu ka Ruvunge murayizi hari bari mu misozi ya mabere y'inkumi hari mu misozi yitwa ngo ni Kibati bari mu misozi naho bita ngo ngo ni zamaye ya mwoto iyi misozi yose butuvane bari kwigenza ni bande barimo ni ba makaske cyangwa oya ni M23 ni wa mutwe usanzwe nyine bose muri rusange noneho rero kuri wa mutwe uri special ikintu bare bakoze mu masaha y'umugoroba urabizi ko hano mo hasi umurundi aba yafashe ngo umutsina ari kurwana bikomeye bameze naba bafunze umutwe namaze kumenya makuru ko nubundi icyo aba basore ba special force ba makaske bari gukora mu masaha y'ijoro bo nibo bari kujya gukora akazi gakomeye kuko mu makuru namenye nuko kuva ku isaha 2 iyi Ruvunge bari bayirimo ndani hasi bari gucacanga barimo bacacambura ku isaha 5 zuzuye kamiri nibwo bari bamaze gufunga niba ndivuga ngo ni self niba bari bamaze gusubiza ibyuma mu ngo bari bamaze gusubiza ibyuma mu rwubate ubundi babyita urwubate bari bamaze gusubiza ibyuma mu rwubate inkota bakayisubiza mu rwubate ubu tuvugana rero mu masaha make tugiye gutangaza mugiye gutangira no kubona video zicicikana abasirikare ba M23 ndetse banifotoreza hano muri centre ya Ruvunge kuko nje mu makuru mfite nuko centre Ruvunge hose ubu Ruvunge yose bakonje gaverbe bitatombe nyuma yuko imisozi ejo bari bayirimo noneho onade bordel ko numvise abakongomani babivuga none rusasa no kubango ubu tuvugana bamaze kuba bageramo ahangaha muri iyi centre bamaze kurara bakozemo amasuku ubu tuvugana igisigaye no kwinjira muri iyi centre ikidasanzwe rero Vincent ndakumva ikidasanzwe uti ni iki
ubundi amakuru tuzana nadasanzwe ikidasanzwe kibwire abatwumva ubu tuvugana se tuvuga ko ariko uyu mutaramo nizere ko nawe ari kugenda afata no kwaya makompora nibi bisasu kugira ngo barayabona naho ndi kugereka nkwepa none ndihishahisha nk'umusisi. Ikidasanzwe nshaka kuvuga nuko Prime Niyongabo w'u Burundi nawe yatangiye gutabaza noneho ari no gutabaza arifite amarira arenza yabakanyuka n'abaperezida. Itangazo ngiri ndarifite imbere yanjye ati le Burundi dénonce le bombardement de la SM23 sur son territoire. Mu gifaransa gikomeye nk'ababirigi arandika ati les combats qui sont intensifiés depuis 5 jours dans la plaine d'Or-Sisi dans l'est de la République démocratique du Congo entre les bergs de la SM23 et les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC ainsi que les alliés wazalendo de l'armée burundaise et également du territoire congolais. Le Burundi a dénoncé un bombardement de la SM23 sur son territoire. Urubyumva mu itangazo basoye bavuze ati turamagana ibitero by'ingabo za ASM 23 mu magambo yabo ati zishyigikiwe n'u Rwanda. Ati abatera bwo muri M23 AFC bashyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda. Ati turamagana ibitero bakoze ku itariki z'ukwezi kwa 12/25 ati mu bice bitandukanye by'intara ya Bujumbura cyane cyane muri commune ya Rugombo. Baravuga ati ibi ngibi byatangajwe n'ubita Edouard Bizimana ariko aza kuongera ni ministre w'ububanyi n'amahanga aza kuongera ashyigikirwa mu buryo bukomeye na Prime Niyongabo chef d'état major. Baravuga bati mu ntara mu cyahoze ari intara ya Kibitoki ati ubu ni mu ntara ya Bujumbura ati ngabo cyangwa igisirikare cy'intare za Sarambwe ntabwo ari intare za Sarambwe bavuze ngo abaterabwoba ba AFC M23 soutenu par le Rwanda kubyumva. Ati barashe bombe mu bice by'amatwara ya Neva ihariya mu ntara ya Bujumbura mu Rugombo. Ikigaragara nuko intare za Sarambwe ikintu cyabo zabakoreye zabagereye mu kebo bazigereyemo zabagereye mu kebo bazigereyemo kuko intare buriya ukuntu ibimeze intare iragucunga wayishotora ikabanza igasa n'isubira inyuma gatoya yasubira inyuma akongera ikakwereka yuko itagira ubwoba bwo kwiruka ikavuga ati kanjye nkwereke none uko ndi intare natinya aho rukomeye ahubwo ariho ubugereze ku ntego yanjye nerekeraho byarangiye ahangaha n'imbunda riri hari za Rugombo neza mu mujyi intare za Sarambwe zizamuye drone yazo ba makaske baragenda neza bagera Ibijumbura barayirasa bayirashize ko bayitwitse barayitwika n'abasirikare batatu bari bayiriho. Urumva n'imbunda bari bafashe bayishyira mu modoka noneho bayigenga mu Rugombo bayitwitse neza ku buryo bukomeye. Hari abana bajya bambwira ngo bacurungo injamani amanu zanabonye bari kwegera bagurisha injamani. Abasore ba Makenga bari mu kazi my friend no muri iki gitondo bameze nabi cyane. Andi makuru namenye vise banterekereho mu by'ukuri wa musirikare waguye ku rugamba ufite ipeti rya lieutenant general. Ntabwo ari ugusa ni benshi yaguye ku rugamba. Ndagira ngo ibyo uyu musirikare nabyo wenda tubanza tubigarukeho kuko ndabona n'iminota yo irimo iragenda yirukanka kuko ndagira ngo twinjiremo none sasa tujye kuko mu kanya gato maze kubona makuru nkuye ku mirongo y'urugamba ambwira ko mu kanya gato dushobora no guhabwa uburenganzira tukaba twanagera muri za Gatogota hose ibintu bimeze neza. Tubwira ibyo uyu musirikare waguye hari yaho tubwire n'amazina ye n'iki byose burya iyo mu by'ukuri hapfuye benshi umukuru ni uvugwa kuko burabitimba abayaguye akagwana n'ingabo ze twagiye ibyo uvuga nukuri Lieutenant Colonel Atanazi Minani yari umuyobozi wa batayo ya 8 mu ngabo z'u Burundi ziri kurwana muri Republika Demokarasi ya Kongo yishwe na ba makaske ba AFCM 23. Lieutenant Colonel Minani yarari mu cyo bita Tafoke akaba yarahoze mu ngabo za kera z'u Burundi cyo bita Exfab. Amakuru ava ku rugamba kandi nanjye mfitiye kopi avuga yuko ba makaske mu M23 muri operation bakoze Ruvungi kubera mu masaha ya 2 za mu gitondo ejo ku munsi wo kuwa gatanu kugera mu masaha nimugoroba uyu musirikare yaje kuba ayisasirwa na ba makaske bo muri M23. Abandi basirikare bagera mu ijana bagafatwa
miri no kubesha icyo cyabeshe icyo cyavuze ngo muri operation ya mu gitondo operation yakozwe nijoro my friend babimenya mu gitondo bamakaske n'abantu babanza kugerayo nabo bakajya batanga amakuru afatika baba barikoze mu gitondo nk'ubu ngubu mfite amakuru ko hano impamvu ari ukubona abarundi bari kurasa target bivuga avegrema ubu uyu muhungu akakana arakibuka impamvu abarundi bari avegrema oya da bari batangiye kugenda barasora bona kuri amusozi bawumije amakompo uretse nyine umfase numva ngo hano muri Ruvunge muri ibi bice n'ubundi bari kurwaniramo abaturage b'abakongomani batemerayo mu 23 nibo bari kwirwa bari batanga amakuru donc bari ntago bari guhunga ahubwo bari kuzajya batanga amakuru muri FARDC yuko M23 iri kwitwara nahiri n'iki byose makorodene bakayatanga bigatuma mu by'ukuri barasa zisharing zabo zirasa aho hantu bari kuvuga ko M23 iri muri operation buri izi ntare za Sarambwe zare zikora nibyo byose byo gukora amasuku kuvangura urukumbi n'intuza nabyo buriya byari birimo gufata imuhunge muvemo n'iki byose icyo kintu nigeze nyigaruka mvuga ko intare za Sarambwe zarangaye mu gihe babona bari abantu bari mu bice bitandukanye za Gatogota ukamanuka ukagera Kamanyura centre babantu bagenda bakitsimba ku birindiro bya AFCM 23 none bagatangira bakifatishwa udutelefone udusmartphone bagashyira ku matwi bakagira gute baba bari gufata utuvideo ndetse n'amafoto byarangiza bakayoherereza abo bahanganye bo mu ngabo z'u Burundi FARDC ndetse FDL na Wazalendo ay baje kumenya ayo makuru none bakora operation guhera mwijoro operation simusiga ba makaske na badushoka yamaze amasaha menshi niyo mpamvu baravuga bati operation tugomba kuyikora ku buryo irangiza insurgency yose yagaragara mwa kano gace ka Kamanyura ndetse na Gatogota kugira bagere Ruvunge centre ibiri inyuma bamaze kukirinda ya kubera ko twari turimo turatanga update sinzi niba mu by'ukuri vise twahinira hanga tugakomeza nandi makuru cyangwa se ukatugeza n'utundi hato update duto ufite kugira ngo twinjiremo abantu bafite package cyangwa se amakuru ahagije ariko kuri nande tubanze tunabase mukomeze kugenda mu kanda like rwose mu na sharinga nibura uyu munsi tureko twakuzuza subscribe yazi ibihumbi 200 mbere yuko njyamo update zindi zisanzwe tubanze tugaruke kuri iki kintu cya Neva ndetse na mugenzi we Kisekedi abaraje avuye muri Leta Zunze za Amerika yakirwa nk'umwami ikishasa ariko yakirwa nk'umwami bo bavuga ngo wagaragaje yuko amasezerano utayishimiye aho kurambura igitabo werekana page y'umukara kandi ntabwo ubundi Kisekedi yerekanye page y'umukara kubera yuko ashaka kwerekana page y'umukara aho kubera ubwoba bw'abantu bari bicaranye son excellence monsieur le président Paul Kagame kuko bari bicaranye muri uruhande Kisekedi yagize igihunga mu buryo bwo kurambura igitabo ngo yerekana aho yashyize sinyatire yerekana igifuniko uriya mugabo naramumenyeho amakuru menshi cyane Vincent ayo ngayo yerekana imiripuko yo mu kanya naramumenyeho amakuru menshi cyane uyu mugabo kwiyamamaza mu kugenda ubundi umugabo yakaba yaraguye igoma ewana namumenyeho amakuru menshi cyane so Evariste Ndayishimiye ngo kuva mu Burundi kugira ngo agere mu Burundi yanze kukurira indege biba ngombwa ko katega rwose ngo abamotari yaje n'abamotari buriya bari hariya ku kibuga cya Dodoma muri Tanzania yarebye aravuga ati ba makaske bameze nabi barangije barituye imodoka yanjye kari akagorofani kanjye kari hano mu Rugongo bamuhaye rifuti mugeza ku mupaka n'imodoka ati barimo barajyaminga Bujumbura ntabwo ari nari indege umutara mukunda bava kuri Vincent ngo bamuhaye rifuti n'imodoka bamugeza ku mupaka bamuvana mu gihugu cya Tanzania ati nakiri noneho ngabona atatega imodoka kubera ubwoba n'igihunga yateze moto yaje n'amamoto yaje amamoto nk'abaherekeje n'abari moto zino zisanzwe ubona z'abantu babiri niyo bita bajaji ubu nda bimodoka cyangwa moto bita bajaji zifite amapine atatu ni nkizi ziwacu nyine twebe tuzita moto kubera ariko tuzibona usanga ariko bozo bazita bajaji ubundi twumva arabyumva banza wibaze ngo kuki yanyuze muri Tanzania akimara kumva amakuru yuko ba makaske buri muri 23 bariya baba bareba bakontorora buri muvoma yose y'umusirikare wo mu Burundi FARDC FDLR Wazalendo Maimai barabara na babandi bose ubwo nibo kize muri barabara bamaze
gufata ya ngorofani arya ni imodoka cyane ingorofani yaritwaye ya mbunda ntabwo yari imodoka ni bya bifaru by'amapine bitanyara ni imodoka ya South Africa iriya ni imodoka ya gisirikare nyine bayishyiraho reka nuko wabonye nyine cyashwanyaguritse bakirashe cyashwanyaguritse ni imodoka iraba ari imodoka ni ibifaru biba bifite amapine agera kuri 6 wayitanyara ni ibifaru byanyara biriya bifaru ni by'aba South Africa nazo ni ifumbire uko uvuga bitaga yara subiramo iriya mbunda yabo yitwa ngo iki yitwa ubundi yari ni imbunda bafite imbunda abarundi iriya niyo nyara iriya modoka yari yitwaye bayita nyara noneho imbunda yari hariya ni imbunda nini cyane y'ubwoko bwa BM21 ariko bafite na za 37 bafite bura na za 37 nabo bafite intwaro amakuru nabonye ngo bafite intwaro bahawe n'umubirigi n'ibyo bashobora kuzirwanisha nk'imyaka nk'itatu baramutse bafite ubwenge bantu byumve baramutse bafite ubwenge buriya nkubwiye amakuru buriya y'ibiri gutegurwa kuri ziriya mbunda ubanza noneho neva yahita noneho ukuntu byaje kurangira yavuze ati rero niba bakoze operasiyo yo gufata ingorofani yanjye wavuze imodoka yanjye aritwaye imbunda yanjye ya nyara noneho bikarangira bayirituye ati nanjye bashobora kunditurira muri Melchior Ndadaye ngiye mu kibuga cy'indege kanyure Tanzania nze kuva Tanzania fate bajaji none nimufata gufata bajaji ingeze Bujumbura yateze rero anyura iyi nzira y'ibitaka kuko yari afite ubwo bayuko bamakasike bamubura ariko hari ikintu ugira kuri bamakasike buri bamakasike n'abana beza ntago Evariste bamukubita gutyo ngo mubure mu ndege bamufata n'amaboko bakamubwira ati icara wige umurundi wampaye amakuru bamufata n'amaboko bakamubwira ngo icara wige yavuze ati twari tuzi ko ari buze kurandinga n'indege ariko tugiye kubona tubona je na moto yaje n'amamoto ngo byabe moto ngo nta nubwo museka n'ukuri kw'Imana ebaze perezida yavuye muri Tanzania n'amamoto usuko kwera niba mutwara n'akamodoka nese niba yabonaga yuko yamenye ubanza yatebyaga pe none niba yabonaga yuko systeme y'indege yamaze kuba jammed bari gukora iki nta kindi bari gukora aba rumwe mu mugeza update hari igihambonye cyanditswe n'abantu bitwa Lovertance Info barandika ati Rwanda umurambo wa General Felix Namuhoranye ariko abantu barasaze Felix Namuhoranye ubundi n'umuyobozi wa polisi y'u Rwanda bakuvuga ngo yapfuye ariko abandusha baza kandi yageze mu ntambara barwaye mu mutwe Felix ageze mu ntambara ngo yageze mu mujyi wa Goma ngo biribazwa kure ngo yageze mu mujyi wa Goma ngo anyuze mu Grande Barriere none no umurambo we ngo umuye kuri Grande Barriere ngo nyuma yo gupfa yishwe nande sigoma abatipe bafite ikibazo yishwe nande naye mu 20 kandi baratuma mvuga n'ukuntu radar nuko mba narebye radar abantu barwaye mu mutwe mwana abantu barwaye mu mutwe ubundi ibintu nk'ibi ubundi visi abantu bavuze iyo tuvuze jamming bamenye ibyari ngo ntago babisobanukirwa ndaza kuba mu bitaburiya jewe mu buryo bwiza ndaza mu tayari gusa ndaza kuba ikintu bita operation kuko nge namaze kureba neza muri system ukuntu bura Bujumbura ndetse na za Uvira na zanjye kuziri ku iparato ya M23 my friend visi tangiza update kandi nawe inyabya aho ngaho urebe ibiri kubera izo bomano ziguye umenye niba ari n'abantu baguye kankomeze ngere muri Sud Kivu n'ubundi abana bane mu gice cya Kaziba babaze guhitwanwa n'ibibombe bimaze kuraswa n'ihuriro ry'ubutegetsi bwa Kinshasa bikaba bibaye mw'iki gitondo mu mirwano yari kazi hagati y'abamakasike ba M23 ndetse n'abarwanyi bo ku ruhande rwa Kinshasa amakuru nyesha bagenzi bacu bari muri bino bice bavuga yuko izi ntare zasaremwe mu gihe zari zatatse ibice bitandukanye bya FARDC FDL wazareno ndetse ingabo z'abarundi zakubise bombe ku ishuri ry'abana baherereye hano muri Kaziba birangira abana batanu bari bagiye muri kuru ya weekend basize ubuzima andi makuru nuko no ku munsi wa gatanu abana batatu bakomeretse mu bice bitandukanye by'akazi abantu batandukanye rero bakaba bamagana ibikorwa bibi by'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bice bitandukanye biri gukorwa n'aba barwanyi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abashyigikiye update ni nyinshi ariko kansimbukire no muri Ituri
ndebe ibivuga muri Ituri. Muri Ituri haravugwa yuko muri lokalite ya Monge teritwari ya Irumu muri ntara ya Ituri igitero gikomeye cyabaye ejo ku wa gatanu gikozwe n'abarwanyi bo mu iterabwoba ADF ndetse n'abarwanyi batandukanye bashyigikiye ADF batwitse ibirindiro bya Wazalendo Fopa RDC mu bice bitandukanye ndetse batwika n'amazu y'abaturage atandukanye nk'uko byatangajwe n'umwe mu bitwa Christophe Munyanderu uhagarariye isosiyete civile bita CRDH ivuga yuko umutekano ukomeje kuba muke mwa bino bice bya Ituri. Vincent ndakumva soza my friend ibyo bya Ituri hano imiripuko iri guca hejuru bireke rwose imiripuko y'amabomba ameze nabi kansoze none tuze kugana ku rugamba none twereke abaturage badukurikiye ndetse n'abakunzi bacu ibiri kuba kuko birakenewe. Amabombe yo ni menshi ndacyumva avuga ntabwo wakomeza kuvuga amagani mwa amabombe utabanje ngo nareba ahantu urya kava ukomeje kubivuga ushobora kuza guhura n'ingorane ari amayekara arica ariko fighter soza mu Rwanda hamaze kwakirwa impunzi zirenga 750 zivuye Kamanyura. Izindi zigera muri 634 zageze mu kafu. Nibitegure baraza kwakira n'iziri buve sange. Ntihari n'iziri buve sange kuko naho niho agiye gutahirwa. Izageze mu Rwanda zajyanwe Nyarushishi. Izagiye Bukavu zagiye mu kindi gice ntaye namenya neza ariko ndaza kuhagera naho nze kubabwira aho zazerekeye. Yes mwakoze kubana natwe rero mu liking ndetse mu na subscribing ku batarabikora mpaka twuje subscribe 200 my friend ubundi duhita twicuncumukira twikomereze tubahe show cyangwa se tubagezo ibiri kubera hara. Mwakoze cyane turabakunda. Ciao ciao.